Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menjadi tamu utama pada peringatan Hari Republik India di New Delhi dengan dijamu khusus oleh Presiden dan Perdana Menteri India. Dalam sambutannya saat jamuan makan malam, Presiden Prabowo menyoroti bahwa momen ini mengulang sejarah ketika Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno juga menjadi tamu utama pada Hari Republik India yang pertama tahun 1950. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi mendalam atas sambutan hangat dari pemerintah India, termasuk jamuan makan malam di kediaman kenegaraan Presiden India Drupadi Murmu. Kunjungan Presiden Prabowo ke India ini, pemirsa, juga diisi dengan penandatanganan serta pembaruan 5 nota kesepahaman, yaitu MOU di berbagai bidang, termasuk kesehatan, pengobatan tradisional, pembangunan digital, kebudayaan, serta keamanan maritim. I'm really honored because on your first Republic Day, the guest of honor, the chief guest, was also the President of the Republic of Indonesia, our first President, and our proclamator of independence, Mr. Soekarno. This is indeed a great honor for me. That means I'm following in the footsteps of the founding father of the Republic of Indonesia. I must express to you that this meeting, this visit of mine, although very short, only 4 days, but I consider this to be very productive. We had very intensive meetings.